Te kalong ka iki basungsi perlong nya dengan karena kan kamat mo ko tuju ba kanjat dengan try haba baru di social media mo kalau ya stat aku jingya stat jong kani ke video mo mata jong kani ka kan thai ke ba pila tu kateng ru ba kadai ka lucy kapa la kapa la ak tu ka film juban share kapa la syabat bor kiru sangut kiru nar te bala ongru ber lagi aku boru nakar jing ban sa jong ka ba nakajing ya so tanak perlok ban le kai game jong ka andre kan kelapat ban poya ka sagata ka kam namar ba kirunar kila la ban ai nakadawai ban pan yo tha ya kan ka kan thai kalong ka basu ka basu si perlok namanta jingi ki para do prasnam para khasi imdan shu ka jing ya singolam jing ya prakhalam kada yang nekin perlok maka tin ka jong blai do ka ju ong bar ka ju karen kada kisni ki jing ale ka do abot mansem imdan shu ka jing ya sngo ka jing ya buram mar kliang ale tang kisni jing ya penjat te tang kini ki video do ba khandiat ngan kan pi perlok ku de shuban